Binin darman di setia. Makala darman lambo odin yang sarah. Darman ben binin lah. Tak toman geding tokar. Tak iya doi. Pecira darman rumah. Andi bini si bisa nare malaki apa beda nariya. Dalam tanda kutip kapan labit Apollo. Sabar kakak beda si serba korang. Gelem berjuang apereng. Arya lebihan ben andi artasa kuno. Engkau pula lah tahu, dek merasa tabu laparnya. Lambe, engkau bentang bini kerongin umaing dulu. Awak tengah katuku tak beri, ngara pula nabe orang tak andi. Engkau lah keluarga. Yang tinaga kita usaha sulkan. Mun kakek puto papa, ngabele kang kau. Engkau siapa bentuk. Mone terus kuliah darman sida iya ria. Bekala perein na kabeten. Maksud tu dia. Canreng seporo ah. Kesetiaan reng bini yuji ketika reng laki tandi pa apa. Sementara reng laki yuji ketika andi sakapin. Bisa jadi Arya coba na darman. Ipahe nga biga kidin. Seroja tengka. Bisa lebih ini na. Mas, Apa le? apa yang kalaku? Enggak, kayak ano, aku jaban kancaya grup. Saya teh dunga mas malam deki masuk angin. Iya Mayu. Mas, beda telepon dari Kak Dul Mawi. Yang kami gak kira. Enggak. Halo? Udah remah kak, tadi sih ketemu nah. Kemarin le. Oh iya. Mun beli Roma aja nelpon.
Mau ni Roma aja nelpon deh. Arapa? Tako kabini na. Mun tako, tengka kak. Beni dah iya le. Kak kira orang laki, marah cek panangku. Engkau lah kadungi par penbi kaki. Kaki kan lah tahu. Engkau laki naure. Teti mayu hubungan ria celini on lao. Sampai bila kak? Kak, dari ada engkau ketemuan ben kaki. Engkau lah ngantu arpen secek rajin. Ben engkau lah siap ngadepi sekapina. Termasuk kok lah siap eko cak ngalak lagi na orang. Sepenting engkau ben kaki bisa apolong. Terus engkau aku tidak remale. Mayu kabil engkau kak. Terus tang bini pada emak. Telak. Arapa? Tak bisa. Engkau lah nyangka kak. Cek kaki bekal ebe kabini na. Tahu dah iya. Kok tak main apoy ban orang laki, si takut kepanas ya. Engkau tak bisa mun kau tunlak tang bini le. Soal lah, siapa renging kau ibuk tu melas sampai ke seneng Arya tang bini. Terus engkau yang apa kak? Pelampiasan. Le, marah ke di ngakira. Kakek terlalu berharga untuk dikebai pelampiasan. Sebagai apapun kakek lah dateng abri bernasi berbeda di luntang udi. Udah baka piring orang ria. Itu telepon ada siang ka. Laking berapi na. Ketibi dun. Iya man. Gila kau ingat terakhir dulu mau dua ya. Marin kau udah boleh. Iya man. Dulmawi dua. Taruh koranungku. Mau nyemana orang ke banyaman reng bini. Patuh ya telepon yang ke asa kale. Tutikan si budak gendaan. Palang darman ria. Maka terjajan teti. Ambo kan luka. Lah tinale, engkau langsung Takut pada enggak orang. Oh iya.
Dul. Kelangkong man. Oh iya, ya beda sosok rokok kayak buru deh. Saya tak ngocak ya. Siap. Berbingung kaki man. Keluar ben mana Dul? Lu seporan na. Kaki ben mana serius. Tahu ki ya. Serius pola. Terus birin pada aman. Ya, tak pada emak aduh. Pak nikah polong ah. Muncan kaki dak ramah Dul. Pancan kaki man. Cering kaki sejalan lagi nah. Tahu Dul. Engkau repot. Engkau ni serka mana ria. Padan benengkau ni serka tangbin. Coba repot man. Tapi kapolong gak bisa kali. Taring mun bisa Dul. Lu man. Si membuat kaki tertarik ke mana dari apa? Cering bening kaki tak arang korang. Tahu Dul. Bener tangbin ria ratin. Pelak. Tapi begingko selabit ngapolong. Pusen. Mana saya biasa. Tapi orang yang modis. Tapi bila ya bos, menarik. Rasanya terus bagi kapi apa sih kan diingkok kemana tuh? Kita tepuk oleh pada dia man. Kok ki mulia? Ki man dia? Malah mandi man. Laki lah mere. Mere deh injay. Ba, rokok sebeda ba. Cong, Tiara. Apa ba? Cuma sama buncoran bocang. Dan mana gendak-gendaan nih, Cong. Arah apa ba? Orang syukur kita lah burung don mana. Anan Zuhar. Kadang mau bilang. Bilis yang ketelak ba? Sekut, Cong. Kiburi ya kiyang. Cek biasa nih petoran badan tukur iya. Cek toro, Cong. Kenci tak patut menureng lagu keluarga kia katengka. Salah ada ya tengkaro pampan na tibi. Tahu ba? Kita nyakin apa? Demma boy kaki din. Engkau nelpon mati yang kak. Tak ngetelak darman kaki itu. Derdin lagi puro. Keng mulai ngucap mandi ya. Bon siapa dul? Bon mana ya? Hah? Enggak. Darman ngucap sejentet dul. Can bahasa nile. Darman na keng lilibali na pering bon mana kuwa. Tak kening torot riya dul. May pasay nga darman riya. Tako po po nakalar karano din. Allah tina din. Engkau ben kita aneng noro urusan riya. Aji lah urusan darman. Milau ba kaki dul. Cek sebelum kaki sinyorong kok may nga ka darman. Palaging lah masuk angin kaki dul. Tuli akarek dul. Tako kalian di. Benida iya din.
bingko eker-peker. Kalero mun ko ben kake, alang-lang urusan jiang. Darman orang lake, ben hukum tak alarang, orang lake abin lebih dari setong. Kor pada adil. Terusin kok kudu darah madul. Ini tak tahu din. Cereng kok bingung mikir pangudi. Ketika kita tanya kangko. Tak dinas kaki dul. Dari di mabhoi kakek mas. Mun laki tengan, jangan banyak pertanyaan. Kan kita tahu lu senaring laki luar. Laki mulai beni ilat ini, pas keng karo sabureng bede saya tanya aki. Ya kan engko atanya keng polan ko beter mas. Ko beter. Pak lang kok keluar yang kok keng alako. Tahu sakit tanya aki. Pak kering bilik si tak tuh adet kakek lah. Lah, Apa mas? lah masak lele, engkau lapar. Engkau tak masak mas. Arah apa minta masak? Beres setade. Tapi ya bede nase mas kare sakoni ya kakan bi kake. Dati nalagakan kaki le. Engkau kik menggeda utang ke tuku. Nja mas, tina lakakan kake. Mun engkau jak karo toku Roma, tak cara laku ngak kake. Ketima ke lapar ki bisa aja kaja. Lawis tina lagakan kaki. Kok kik menggeda utang ke tuku ya? Atanga beras keluar, wanik bini atana geng tandi beras. Apa jong? Aw tangang. Ulang ko muka tuku rekan tak pun tibi kake. Mi pas nyaman na. Engkau selaku sagu toko, tada ring meleng. Mi teng datang kaki sawo tangang. Iya ba, sekarang kong.
Oleh, Mas. Tak beri utang, Lek. Tina mayuri ya kakan, Mas. Enjang kok sekoni mun ngakan. Kok seporan ya, Lek? Kok karo orang laki miskin tak bisa nyukup jika kebutuhan lek. Lah Mas, jadi iya. Engkau siap ode dharma bayi ben kakek. Beda apa, Lek? Mak puru nangkut sereng ngoden. Tang laki au beka. Au bede remah. Kerasa aki setia tang laki sekut keluar. Sibuk ban HP na. Bentak teman ya cekap benta. Mun kuroboran sekut keluar kan lah biasa si orang laki. Apa boleh lagi anak kaki lah aku nih luar. Tina cak mikir nih benih. Enjo kak, tang laki lakar lau be. Lain ben lamba ki melase. Mun lamba rasa nengko eka eman nih. Setia kapan ekonomi lau nga. Tang laki kurang perhatian kangko. Terkadang ngakikir mak kita dak margana. Wis apa terus, Lek? Kakira lecek jauh na bahas masalah keluarga na. Ben aja tak patut diceritakan kangko. Magi bener kok tare tanah. Terus engkau cerita ke siapa kamu benika kakek? Kaki ben laki kan lah pada tua. Mun bede masalah keluarga, pamare delem, cek sampai hibe keluar. Kunan apa kaki cerita kangko? Malah engkau abela. Saporan na, Lek. Kakaan kakiri pada reng laki. Ben padan di keluarga. Pas epak atau dusengko. Mun ternyata tang bini tanpa tang sepengetahuan. Adunging tang kekurangan katareta na. Apa boleh laki na kaki tak kelero, Lek? Magiging laki lero rasa kale. Tak patut untuk memihak pulan si kaki tangan, Lek. Tetik. Mun beda masalah di dalam keluarga. Pamari kalau cara dewasa. Buni sibuk jadi pembela nih kaki ria.